Eri izooba omu kanisa ya Church of Uganda habaho okushabira omubiri gwa Monica Kajwengye Nayebare nka mwana wa Ray Canon Sam Rwakyozi kandi omu myanya Honorable Wilson Kajwengye omunyeshengero abwishazi rya Nyabushozi. Monica afiire izooba rya nyamwabazyo 2018 eyitwa endwara ya pressure kandi agwire Kampala omu irwariro. Monica atugire omwana omwomwojo. Abantu baingi abarimu abebembezi b'amadini, abebembezi ba gavumenti hamwe n'abanyabuzaani n'abanyamukago bahika akushabira omubiri gwa Monica kandi okushaba kwayebemberwa Canon Stephen Mujuni baitu okubuurwa kwayebemberwa Reverend Canon Edward Namanya Sabadikoni wa Burongo. Nitwara mu kishogo kusimarahanga mwena okwija omukanisa ya St. Peter ku Church of Uganda ku parish ku Kajwengye sime babasa sima byababure chairman ababure bona abyaho nyuma yanjye abantu barahanga mwena reka n'izirenyonyo mwena abajya kwisa mukoro gwa Monica kitinisa no kumuriza no kwatira wewe ekeji yo samu webare kategereze kandi bagambire kindi turakora ukute yeso imtemkono yanyu sana na dawa hujemani waliga aiwo sai godna Mazina gange Canon na Nayebare alikuwa kwa kucheza Sabadikoni na wao ya achukua ngeke bitosha ikilaje namba zimonisha nemwe kwa kanisa mtu ndubweze mu kanisa abantu akwikire sayine mu kanisa bene taza kugira amatwarize shaninga do yeshare zabaho kujya mu twakererwa muri mu kanisa watandika sayizire ko bwasa kugira icyo wabasakora wereje n'cyari bakeye murimo kwera kwata ibindi yo kugenda ukundi ansanewe umusoro bategeza kureka mu kanisa zazakiresha mu siku nemwe twari mu sikawe kanisa anga barafite kahira katebeze tije muteze ya utayikoki ngurire mugira manje soma mutarikiro boba Nayebare mutarikiro boba natamba mutarikiro boba aizo wankendi musasi manya tubaberemwa yesu abamanga bakyo abamanga je abamanga robena abamanga Kajwengye abamanga Honorable Wilson Kajwengye yagamba ahantu haritsire Monica kandi yamugambaho nkobe yari umuntu orikugumisiriza. Captain Dr. Tashobya akangira ati tinka manyagangu umuntu human being nagira pressure ekikapo ataho no bamanyire ngo enkigoze zisisikaire zombi pressure ekazitera zaho ekyayibona kibasa kukorwa creatinine levels ziri ahiguru no kumukora dialysis okumuoza Mtwara Kampala Nayebare ya mperezo umugishogo nayo samogo na jeni ngenda kusima omukazi yazaya dialysis amezana kanya nazarogwa keja mureba ore konka tukira konka yarara konka ezikuza shamaza nastamana ba dokta n'ababuza akanana katano ebimwe na bisereka Nayebare abo kuba ndishe banyira ngo cyo kubasa gukora mwina mezi mukaga bene muteka teki Nayebare kwita kidney transplant nakero mwana warkabuka ditro twelve for wanyitiro nashwera
Shoguru. Hartake. Insugo. Na budgeti. Urubito. Boneka yija. Yataha. Again. Uchote mbazi yake. Tekate. Nayebare ubutaraburirwa sente. Ine konkati stane ya murwana sanini. Hata hiya bere yashikire yatente buka. Orutaro orugamba rwokuzara rwokutsiga omuntu omunsi nuruwa mutwara. Ntuzi simbere hanga. Mweshikatafire mwaberegire ku. Kandi musini kabere kabatamutwa umunyengwe abere yafunyirente y'omuntu uruto rugambo rutarurwe eba abuzara nawe nabo pasta eri akataga wakukoraka akorata homore ogo twamuhingirizo baramwe na Monica ine munyanya sijora ya akatakanya mukuru wanjye George Karakera imera umuntu warangalia wabona wabujibengiri kuna basaki bigaweja benda kwa kabisa. Of course unayandra area alienda ngono mkazwaye please kaanga unayandra more mnyanyasi university bin Ramasheisha na wewe mbele akazoba makijira na Nayebare itahamhelu lobe nari nesugwa nisha anyenda munanye musase nuna manyandubere ryo muntu neija nimburendiri omotoka impamya ukeko wanje tamanyore neka nuweka ko singu ikanisa ni singu motoka zona kutashikana kuna reba convoy neifuka extreme satisfying ceremony kana za kuwa Nayebare Rwacyozi ibamoneka yagamba aha mukazi we uko mukazi ubere ariyo mucurezi kandi uri kugumisiriza uburkinda Nasi mahani wapi subiri? Lihat ya. Kwanza kamu sasa. Mande. Umur kore. Subiri mana? Sasa. Kau ni bisa. Nayebare Omugyenzi sakuzi Imana wabo wakasha ibintu bawishi babiri wakakujizo ya Tanzania Wewe ukusumba RDC Nicholas Kamukama asimire Reikano niyo Samurwa Cyozi aho kuba omuzere murungi
kandi no korragye abantu. Aha kushabira omumbiro gwa moneka habeireho abembezi b'amadini nka Kanoni Benon Bareire, Venerable Reverend Sam Rwabagabo, Kanoni Rwitsa, Kanoni Edward Namanya hamwe n'abandi. Namanya no muri mukuru wacu yakoze nambwe niyo wera ababiri nyine twitereka tuseyo kwa kanyo rumburenyo amukono abo kwemitima y'abantu hari yitigereye nani nsaba mwe yesawe mbere mu ntebe yawe iyo runageye kandi cyaturete twatweje mu muhangara nyonyenze ngo bajyaho on bakemere barwon kamuge mkono hivi kamtamesha kamtamamei katengenezeka zile kwenye kitu gumu tamita na kuatana kwa kitu hizi kaleisi kazi yako mwana ashanga wansigire wagire kusakama ugiye kukashayisha tumichwe kambere na ya nyawani ndikingoma abantu bayinuba kumanya bayine kamukamo bakumanya ubagenda na ubuso konga sire bamanya kusukwe nyawani yo mumba to kucyara yukwata na amabere abantu nabana gamba je tinyo kwata na amabere yo kwata na amabere konka kuntu mukono gwanje amabere gumuntu tuguruga wale muksini sina yesa chwana mungira free aya kamba umuntu akakora ikintu yankira dama ndo kumugandara yankora kwisana kumugandara tumushimiye ndakugira akumundetire muhenda ay sumugera manyo kumuganda takumanya saka mpento mbere byabera tashoboye kumpera mwe umwana w'amarara nkaganje kumanya nikasindaga nikagera nyonambu no mugaraganje kumwe mukatokoza gogo konka yandeba yampento ubundi bukubanza yarika kundeba zabu y'umuzigo uko ezabantu barkwima kwababo umuntu watumiwe ha umuntu yamutumumwe yayabunga mwizo bigatumbuka konka yayabunga mwizo Numuganda wacu umwebaza ndoshe munini ndoshe nyine Wokliwoko mwishi wakuza ofera dini ukamuganda kumuganda ubulahe kumutera ndibona n'urukundo nkundire kaka ora n'urukundo ndeho otakomo nawe kusala ora n'urukundo n'uwo bena tekamwe ofera tu hatowe ukugere gukora nini lokirwa yewe ni mweshi ukabina ndashaka ko anyina kimwe ai mweshi ukagansi nalagana owe shikaganisha owe akaruko bayina kimwe ndio msheshi mweshi nyakweza kukuza ile misa ya kukuza akakuza akazohina leo akakuza ninataka kaka kuza hatoa nini kama sivyo msanii ofunukirwa atakushaga abazungu umushaka yako umwana ukamzalisha kagaho gakwezi no ushaje okushaka mharanyo kama ho
akera kaba umwana ugashobora bakajwengye kaba umwana nini ntukwiye kandi asanga akamureka akateza akamureka wenda kakatanga bila hivyo ya nafutana wa namgana tuwele roots adna kugando kali kidusa kali nema wewe limba adwa ngoro wasabiki ukunde keke ukiza kupaka keke wahera kwinjiza inakanga ndo ubone nyama ngoya uba bamuha kwese mo bakare bakahakanka kuko teto heze kandi ukamupana kazi wawe Nayebare tukamworra tukaisha kwambagara yabaye umwana mukuru kandi tarateremere kwerekana kutwaye kisara baitu nayo wawe yata bane cyo nikimera ikindi kintu Nayebare kandi ukamutera cyo uyampere Nayebare ubu mbona ubiyasura ubiyahindura yagarka yampana ukazi wo bunye namwakire kesheza kimanisa kwa kampera Nayebare akamumpera cyo wene cyo nikimera koze ibona iwe kamukuru wanjye yabari mu ikindi icyo kunsasa ninge cyane kinsasa Nayebare imbanzo kanya umusereze kuva mushaija kuva teiterete utokazi kuva teitere mukazi nangone wori worto mukazi na wakabuko har babiri har ka homwe atsugunisha umwatsugunisha mbona mukazi wawe yakutuka kuko hanga yasi mbona ngo musereze cheja ohame kiwewe ikindi nikusima Kajwengye Omugyenzi mugamba donde yine osa akaine chakula akaine chakula kaisa kunicheza waje eti awenaenda kukora kaisa kunicheza kuzungini ambapo tena sijini akatumana kwa yeye ya sana business kama mshangao tunaangalia kitu ile tunaangalia sote kwa kufungua mjanja kufanya yao ndio sana